Tipra Employee Federation ni ulni birani malaimung pandar songja jaka Agartala Town Hall 3 November talni nichidok salmari cha salo pula TEF ni President Banati Sawi te Tipra Mothani President Kerongbucha Porimani yagulo pal khlaye chati kathar muchengai panda chengsawi rejaka oro nukjaka kwbangma TEF ni adong jogrok mokhanga muni mungtui Bubagrani chobabo Logi nane bagai Nongkhorjak hol kupulung Tiprasa Sebuk Khwlainairok no kurum kuthum nuklaijak Bubagrani thanjani khorangno jotono kurum kuthum unglaima nukjaka pandawo juda khlai manjaka Tipra Mothani kasku borom gnang BK Rangkhol TEF ni adongjak Ajita Tripura TEF ni President Sunil Koloi TWF ni President Swapna Debruma Khobai kubun adongra the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby State Highway Shadow Theatre Samai Koto Division this round is the round Hungry Man by Home. Sini je warrior strong, je better Tipraland movement no, kabai sabut kaya je kaham kormiro, untimely death inka, baksaba hamia klaimani bising tei, baksaba sudden death, semua kakau, prayer kayu, je bro, contohnya kali kalangmani globo. Sakawo tungtui, orangni pola ketang, sono kahamkai strength ini bagai. Semborokno, paipaya hambai mariwu, ini hai ok ketar salo, borokno, kabai kubai, muito maklai. Tai kaisan kai, sentini orang flag to hoist kaikya, flag hoisting je klaimani, omo sini je logo, je symbol. Almost nugi tongo the green tai pator kini kesar bising tei sal pamani almost symbol that the new day has arisen ane Bubagra tai chini Tipra Mothani party president tai chini advisory board ni chairperson almost joto asuk laina o the logos namjak mani for the best to come in our future almost in the jeng tabuk joto chini chief guest tai joto guest rokno joto no boroni pola kanar no sui lai kong yapar lai sinai